flaya tu hane ha tolo ta vala ta tu pagala tai mai afiafi autoloto nei. Ko e matakau sipati hani we ne ku amana ki o to ke lata me to fewa sipati India ko non falahi ai ke motulahi ko New Zealand ko hinga e fipidianga ke he fetoko sipati ko Commonwealth Games I India. Ko a hanei fonwa e matakau ni sanak ke whakamapapa e tau whakahorwanga to tuk whenanga he ahapungipongi. Ka koe ilo foki, koe kumikumi foki am takau ni sanak ke he komisina toko lunga ha New Zealand, koe whewhe e tuanga New Zealand. Pe he hukui ho whese komisina, whai matuta kianga e matakau ni we ke he komisina toko lunga ke he tuanga New Zealand. Koe watu na kai ke whespoti India, ka koe mga hanei koe tau hokotaki ha New Zealand, koe mua mai, koe linga whenanga mule ate matakau ha New Zealand ke he whewa sipoti nei. Nā kai la whai hokotaki ko pehen. Nā kai whenanga New Zealand, ha koe tau hokotaki he tau whahe whakuloa he lalolangi, ke hanga ke lea he motuko initia. Nā kai moua e taktaki he mtakau ni sanak, ke whakatutali ki ai hea honei, amina ke mtakau ni we ke tuk whenanga tuai hea hapungipongi ki New Zealand to whenanga ki initia. Liongi ke mnuina halotola whenanga, moi tau malolo ke tau whetoko sipate.